إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jarinya yarini sabkitan niyo zaman na to ini waktu sin guru na to mulia amin bihaon dimihil kato tanyo na isab o katumtum sarta pengajian insyaallah na pasampay na mo ingka sila sa mga pakataan uno-uno na binaybayan nakabutang sibo dahil lauman sinula na to ini sampay na pa maka layo-layo ula hagwa niya sampay madto pa ula malayo pa ula Arab pa ula Islam mga kataw tayo ng uran salam doa kanyang katantan murah-murahan in kamu halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na pagsupor na pa Allah subhanahu wa ta'ala yan kamu ini kimikita kamu sin mga pagkaradyaan na to ini insyaallah murah-murahan ilan kita nung sin Allah subhanahu wa ta'ala hidayat paamoy in ika tulad dan ika kugdan na to paamoy labi marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari hawaktu ini yari na sabing guru na to amoy in dimihil kato sin pangadyan hawaktu ini sarta pagpatumtum di na ako magpalugay itukbal ko in guru na to karasan amoy in law tatagda po sin waktu hawaktu ini insyaallah i Sheikh Jumar Naing wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasina puji ban sanglit Allah subhanahu wa ta'ala tukbal takanya insa taud-taud atau akan ini sa taud-taud niya na amin pagsyukur dilan niya pa kita kabuhi sarta in kabuhi amin dihil niya kato na usal ta pag-ibadatan kaniya waita na usal hapiang langan niya. Di nasabi ito mga umat al-Islam ini masing-masing naman kita ini topic sin kita hakisa sin Rasul alaihi salatu wassalam manjari habiaun latun lumatun kita patapik atau akan amin pagyanun marhalatud da'wa ilallah amin limbang pagdawa sin Rasul alaihi salatu wassalam sarta amin nakawata una-una sin last lecture sin kita atungod panagnaan ayat timurun ha Rasul alaihi salatu wassalam amuna ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sambil nasabut ta hawak tumiyadun Rasul sallallahu alaihi wasallam paamaun sin Khadijah papangtungod sin Khadijah radhiyallahu anha hi Waraqah bin Naufal sambil kisahan siya amoin sui beitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin jimatu kaniya iban in aginia Waraqah bin Naufal in dimatun kaymu amun Jibril alaihi salam alladhi nazzala Allah amin piaturun sin Allah ta'ala madtukan Musa alaihi salam ya laitani fiha jad'an nakaangan-angan in Waraqah bin Naufal mangsadya akulongnya ini batak baku pa laitani akuna hayyan nakaangan-angan siya murah-murahan sa jalan niya bang sadya kulongnya buhi paha waktu yan hawaktu amuin paigul na kauduyun kausin kauman mo inagi sin Rasul alaihi salatu wassalam awa mukhriji yahum unu inaku duyun nila ako inagi sin Waraqah bin Naufal huun lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wairun dan hama usug amuin nahinang nabi amuin tiurunan sin wahi buat malingkan kiuntara sa sin kauman niya wa in yudrikni yaumuk ansuruka nasran muazzaran
bangsa jabutan ko amin time mo, amin paigon nila kau, pagduy nila kay mo, tawangan takaw sinta tawangan amin way pag-alang-alang, way pag-ula-ula. Thumma lam yanshab, sa minsan biyad to, way runda amin nabuhi atau akan way runda naglugay nawapat na hiwara kabin Naufal. Sambil lagi pagpuasin niya to, nawapat maninwara kabin Naufal. In Rasul alaihi salatu wassalam ta'akhara muddatan minaz zaman. Ini wairun pagpuasin ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wairun atau akan nabugtuin wahyi yadlawan. Sambilin kaibanan kaulamaan imian inkitaul wahyi. Amin wairun wahyi timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam miabut bulanan. Ingkay waran miabut tonyang kabulan. Sa nagriwayat hi Ibnu Sa'din an Ibni Abbas tingkan Ibni Abbas in kabugtu sin wahyi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pila adlawra. Artinya adlawan daw miabut ang kabulan. Wa ta'akhkhara al-wahyi wa Rasulillah amok na hikmat maita amoy nabugto atau akan pagpuasin ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malugay pa ampat timuro na sa bindugay ng ayat liyadhhaba anhu ma kana wajadahu min ar-raw. Supaya uno maig amuin hanggaw iban buka dun ha pangatayan niya. Liyahsula lahu at-tashawuq ila al-awad. Supaya amuin maglawag atau akan ini mawayani sa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam dilan siya atau akan paturunan siya sinallahu ta'ala wahyi. Amoy tulunyain hikmat. Ini disebut hi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ang kitabnya Fathul Bari. Hangkan law nyawatin hikmat maita way timurunin ayat atau way timurunin wahyi para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila adlaw itu 5 bay. Sambil ingkaw ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awin mawaya na siya own ayat atau akan wahyi tumurunkan niya din Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma hasala lahu dhalik awaktu man naun na yadto wa akhadha yataraqqabu maji al-wahyi. Inkiyaw ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagjajaga na sadya sa sin waktu bangkuno dumatong kanain wahyi. Sambil dimatong Jibril alaihi salam lil marrati thaniya hikarwa pagdatong niya. Kisahan kita sin Jabir anak ki Abdullah al-Ansari annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam diungog niya Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita nagsabda law niya baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Awaktu aku manaw diungog ko suara dari natasin langit. Farafa'tu basari imatu daku patasin langit. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. Paghangat ko pataas sin langit, kita ko in malaikat amu hindi matungka ko dito haira hati ni Jibril alaihissalam. Naglilingkod siya bang ko niya hantara sin langit iwan sin lupa. Fara'ibtu minhu nahiyanggaw na isa ako rito dinasabiyad to faraja'tu minuy ako pabay. Fakultu zammiluni tabuni ni aku. Fa'anzalallahu ta'ala dito na timurun inhi karwah amin wahyi sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir warrujza fahjur. Ya kau usog amin nagtatabon kum tindog na kau fa'anzir pagpanib na kau hakauman mo. Warabbaka fakabbir iban patuhan mo lagwa siya. Wa thiyabaka fatahhir iban intamungon mo lanui sutsiha intamungon mo lanui intamungon mo. Warujza fahjur iban ingkakain ng syirik atau akan najis sin syaitan subay mo siya layuan. Aywa awetuin wahyi hikarwa ayat hikarwa ini timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam ka ayat-ayatan. Fahami al-wahyu wa tataba'ah. Dito na nagsuno-suno na in wahyi timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapanag na ang wahyi timurun kaniya dito siya nahinang nabi. Hati niya waktu timurun in ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dito nahinang siya nabi. Hawaktu isa timurun kaniya in hikarwa
ini wahyi sinallahu ta'ala, ya ayuhal muddathir kum fa'andir, harap matuwi ang sabut takayna, inyad to nahinang siya rito Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya hapanag na anay ng siya Nabi, ini karuanay ng siya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Adapun, ari pa ita makakadto, papagdaaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam sirriyah, hati niya tapok, ini hati yung tanda, inginisan sinwahi. Iba namin, maratib niya. Aywa. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya kau Rasul, pasampaya ma unzila ilayka min rabbik. Uno-uno na ipiaturun kay mo, din hatuhan mo. Wa in lam taf'al, nabango yan di hinangon, bang di ka magpasampay, fama ballagta risalatahu. Bang kau di magdakwa, di magpasampay, na way mo na pasampay, amuin risala, kabayaan sinallahu ta'ala, amuin sulat, atau akan amuin piangdakan sinallahu ta'ala, way mo ito na pasampay. Allahu yaqsimuka minan nas, inallahu subhanahu wa ta'ala, parihalaun niya kaunin ng mga manusia. Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, di niya hidayatan in mga manusia, in mga kauman amuin nagkukufur kaniya. Ini niya suratul Maidah ayat ka-numan tagpito. Dina sababian timurun walladhi nazzala ila rasulina liwallighahu ila nas wal wahyu alladhi ja'ahu min Allah ta'ala biwasitati Jibril. Aywa. Amo ya tulong niya amuin in pagyanun risala atau akan wahyi amin dimatungkan ya din Allah subhanahu wa ta'ala laway din kan Jibril alaihi salam. Inagi Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala siabut sin Ibnul Qayyim maratib sin wahyi. Panagnaan maratib lo niya arruya as-sadiqah. In wahyi magturun para Rasul sallallahu alaihi wasallam laway din hatagainub amin tagainub bunal. Bukun dia tagainub sin kita ini on waktu mabunnal siya on waktu isab ini di siya mabunnal. Aywa ikarwa maka na yulqil malak fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Ini karwa amuin dihil atau akan direct patay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hibutang kanya doon si malaikat. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makaptangan niya inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i. Bunal-bunal to din Ruhul Quds amun Jibril alaihi salam dilan niya butangan niya dun halom sin ginhawaran ko taga na sadya ka kaingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus anna nafsan lan takhruja minad dunya. Bunal to din ginhawaran di siya gumawa atau akan di siya mig din dunya sehingga majukup in waktunya in ajal niya dunya. Wa tastaw'ib rizqaha iban sehingga maubusin rezeki niya. Fajmilu fit talab na palingkatan niyo bang kamu mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala para yawan yung pagpangayo. Ini hinang ano yung syurut sin pagpangayo. Wala yahmilannakum istita'u rizqi an tatlubuhu bima'siyatillah. Iban ayo mahinang bang mga amuin piangayo niyo pa Allah ta'ala limugay way kamu dihilan way tayo makanyo sin Allah ta'ala ayo yetuhi kapag maksiat niyo pa Allah ta'ala. Atau akan ini bang kita mangayo pa Allah ta'ala di talabayun din hapag maksiat kanya. Fa inna Allah la yanalu ma indahu illa bi ta'ati. Iman bunal-bunal to din Allah ta'ala di tay mahasil amuin kabayaan tahadarat niya sehingga subay kita lumabay hapag taat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu annahu kana yatamassal lahul malak rajulan. Ini katu magturun kanya wahyi ini magparagbus in malaikat diadagbus usog fayukhatibuhu ubus daun niya magbisarin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ya'ya anhu ma yaqulu lahu sehingga amuin makawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hibaita sin usog yaun. Wa fi hadhihi al-martaba kana yarahu as-sahaba ahyanan. Ini pagpaturun sin wahyi on waktu kakitaan atau akan kakitaan sin mga sahabat on waktu sabdi biana sin jimatu hadith in Jibril alaihissalam hawaktu na nga subo siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam unuin pagyanon Islam
unuin pagyanon iman, unuin pagyanon ihsan, insya ingkiaunan sin Jibril alaihissalam nagparagbos siya hambo kusog sambil amin timaykod man in Jibril alaihissalam inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ya Umar, ya Umar, atadri man isail, kingatan ubang isin na nga subuyad to. Inagi sin Umar radhiyallahu an, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah ta'ala man rasul niya in lawi makaingat. Qala inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril, bunato din di matong kaina yato, biya nagdagbus usog yato, nagparagbus usog, siya na hi Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, di matong siya, miyari siya, hasupaya hinduan niya kamu sin pag-agaman niyo. Ada pun ikaupat, bunatod, amuin kiaunan, ini biya siya kahantang, amuin bel amin nagri niyaon, bagi anun salsalatul jaras, magturunin wahi para Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya siya kantang bel, amuin tumingog na biyanin bel, bagting sin bel kata nun bel atau tauso. Biya kantang bagtingan ba yan? Babagtingan. Biya kantang babagtingan, sinuno na biya babagtingan niyon. Mga simbahan niyon. Biya mga simbahan niyon. Biya to inagi. Wa kana ashaddahu alayhi, biya masakit ito kaniya atau kan biya kahunitan siya rito. Pamang biya ting kantang sinwahi magturun kaniya. Aywa. Hatta inna jabinahu la yatafassadu arakan fil yawm syadid al-bard. Sambil bang magdatong na biyad malaikat, amin madtukan niya, biyad yung tingog, ini maghulas in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin hulas, sambil niya tuktuk niya maghulas siya, sambil yung tuktuk niya hulasan. Para hal-hal daw yaon, nakalandoy naggut. Fil yawmi syadidil bard, para hal-hal daw yaon, nakalandoy naggut, sabang biyad wahi magturun kaniya, ini paghulasan siya. Aywa. Wa hatta inna rahilatahu la tabruk bihi ila al-ard. Nawain kiauran si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabu siya biyan ini si masakat hasasakatan niya sambil amin sasakatan niya makaluko hasabab sin wahyi amin timurun kaniya. Aywa. Wala kad ja'u al-wahyu marratan kadhalik. On bakas biya tu jimatu kaniya. Bakas ya tu jimatu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fakhidhu ala fakhdi Zaid bin Thabit. On na isab tuhod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyapag amin nagkuhan sila man sin tuhod di Zaid bin Thabit. Di matong kanin biya tuwahi fasakulat alaihi biya kantang kiabugatan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta kadat tarudduha ambaya matroma ambaya biya kantang ini biya onsen tawo min kiabugatan yaun yapus biya tuing kantang sinwahi apabila inwahi magturun kaniya biya kantang babagtingan atau kan tingog sin babagtingan na biya tuing kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy ito biya mga pinakamahunit wahi magturun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini kalima annahu yaral malak fi suratihi allati khuliqa alaiha, magpakita kanyain malaikat Jibril alaihi salam amin hadakbus niya ya amin kapapanjari kanya sin Allah Ta'ala amin hadakbus niya tud. Aywa. Fayuhi ilaihi ma syaa Allah, ampa magwahi ni Allah Ta'ala ununin kabayan niya ipagwahi para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha waqa'a lahu marratain in yanjimatu para Rasul sallallahu alaihi wasallam makarwah kama dzakara Allah Ta'ala fi suratin Najm. Biana nasabut sin Allah Ta'ala suratun Najm. Ini kaunum ma'ahallahu wa huwa fawqa as-samawati. Amun nagwahi na Allah Ta'ala ingkiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu si atas sin langit biana sin pag-mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito atas langit nagwahi na Allah Ta'ala hatungod amun pagpardo sin sambahayang iwan dukay na rin hadto. Arapin ni kapito as-sabi'a kalamullahi lahu minhu ilayhi, amun na in pagbitsara sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam directly hawayroon na hagitong nila hawayroon na ini Jibril doon kama kallam Allah Musa ibn Imran alaihi salam biasin pagbisara sin Allah Ta'ala kan Musa ini anak Imran alaihi salam. Aywa nazal al-wahyu ala rasulina fil marati tsaniyah
hati niya bagbalik kita pa pengajian ingini san sinwahi timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kan ini maratib niya ini pito biasa nasabut takaina ubus ini timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam min wahyi hikarwa amuna ya ayyuhal muddathir o kau nagtatabon tindog na kau pagpaanib na kau hakaumanmu wa rabbaka fakabbir iban pagtakbir na kau lagguana in Tuhanmu wa thiyabaka fatahir iban tamung mulanu ina warujza fahjur iban kakay ng syirik layu ina wa fi hadhil aya ya'muruna rabbuna jalla wa ala rasulahu an yaqum bida'watin nas ila Allah ta'ala. Ayat ini law niya diak men Rasul sallallahu alaihi wasallam ini in Rasul niya amuin tindukan amuin magdawa pa mga sila manusia harap madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawain pa nga subo biyarin baha in pagdawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ayna yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watahu. Panagnan pa nga subo hauno nagtagna in Rasul sallallahu alaihi wasallam magda'wa. Hauno siya nagtagna. Ini karo pa nga subo. Wa kayfa yabda'u Rasul sallallahu alaihi wasallam da'watah. Dia din pagtagna niya, pagdawa niya, panawag-tawag niya. Ini kato ila ma yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Uno ini panawag-tawag harap pakain ni panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga manusia. Aywa. Uno ba nagtagna in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdawa niya. Siyang biyan niya magtuin pamarintah. Simud siya pamakkawi alon niya. Ako nin mamarintahin syara beiniyon ta. Inangan yun ako na kura. Tuma ba'da dhalik pagpuaset tuwan pa niya yanon na ingka mo magtawhid ka mo beini. Atau akan uno ba hinang niya. Amoin simud siya pa mga Quraysh. Amoin hinangon siya na kura. Ampa siya magdawa pa mga manusia. Atau akan inhinang niya ini kiawa din kata namin business at tinanagparaya muna usang pa siya nagdawa atau akan iniliberate din Makkah ang pa siya nagdawa atau akan amin piarayaw ning kahalan sinhula economic sinhula Makkah ang pa siya nagdawa atau akan isab uno in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiagnan niya magtuyamuin. Ayaw kang magtaat ka na Abu Talib, ayaw kang magtaat ka na Abu Jahal, ayaw kang magtaat ka na Abu Lahab, ayaw kang bini-bini. Bukon biyatin pagdawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tiagnan nin pagdawa niya, bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwa tau bitauhid. Tiagnan nin pagdawa niya, amuin panawag-tawag hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'udhir minasyirk, iwan pagpanib din hakakahinang syirik. Amay tinihinang niya panagnan. Kama badal anbiya'u qablahu. Biya day sabsin pagtagna sin mga sila karasulan amoy nakauna rin kaniya. Nuh alaihissalam harap marikan Isa alaihissalam tiagnaan nila in da'wa nila hauno amuna in pagda'wa mangdaki pakatunggal sin Allah ta'ala iwan pagpaanib pagpaanib hakaw man sin sila amo hindi nila limbangan in Allah Ta'ala pag-ibadat. Aywa. Inbaita sin Allah Ta'ala wa marsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iban wayron kami nagpara nakauna din kay mo ya Muhammad din ha karasulan din ha rasul buat malainkan ini nagwahi kami beita annamu siya unin beita ilayhi annahu la ilaha illallah awin hipanawag-tawag niya la ilaha illa ana wairun dugaing Tuhan buat malainkan aku ay wairun dugaing Tuhan buat malainkan in Allah Ta'ala ay wairun mapatut sumbahon buat malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala fa'buduni na pagtag-ipon kamu na tunggalani in Allah subhanahu wa ta'ala. Aduay nga ayat walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut iban bunal tuod piara namu atiap-tiap umat aun nasadya rasul ani ibudullah in pangdaki nila pagtag-ipon kamo pa Allah Ta'ala tunggalanin Allah Ta'ala wajtanibut taghut iban layo inin pagsyirik layo inin kawayan sin syaitan layo inin mga sila taghut paminhum man hadallah ini na aun din kanila miagad
kahidayatan sin Allah Ta'ala. Na onday sabihin kanila, wa minhum man haqqat alaihi dalala. Onday sab kanila ini miagad hakalawungan atinya masi-masi piatap-tap niya baran niya halom sin kalawungan. Fasiru fil ardi na paglunsul pasirin. Ini pamanaw kamu hagin lupaan. Fanduru na kita aniu kawa kamu pengajian kaifa kana akibatul mukadzibin bang uno in last ending sin mga sila yang himuting nila in karasulan biyan akan Firaun kawa kamu pengajian biyan akan Karun biyan na sin mga sila amuin simulang pamanga kanabihan unuin ending sin sila na kamu rakuman amuin kuma pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wairun din ang mga nabi amuin piara sin Allah Ta'ala amuin nahinang sila rasul buat malaingkan inagi nila ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin gairuh. Ya kaumanku, pagtakipun kamu Allah Ta'ala, tunggalanin Allah Ta'ala, malakum min ilahin gairuh. Uno na injimatukan niyo, may pa kamu sumumba, hatuhan, duga inding kaniya. Biya to sa jim panawag-tawag nila. Ya kaumi ibudullaha, ya kauman sin ako, pagtakipun kamu Allah Ta'ala, malakum min ilahin gairuh. Uno na inkimugdan kanyo, may pa kamu sumumba, duga inding kaniya. May pa kamu magtuhan, duga inding kaniya. Biya in panawag-tawag sin sila hangkan tiyak na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in panawag-tawag ni hama manusia amuin tunggalon nila in Allah Ta'ala iban paanibun niya in kauman niya din hapag syirik iban pat piatumtuman niya in kauman niya tungo sin adlaw kiyamah iban piatampal niya doon hadlaw kiyamat yaun ini bangunon sin Allah Ta'ala in katan manusia piapanjari niya manusia iban sin jin waliyuhasibahum karena ini bistahun sila hakakahinang nila amun nahinang nila diha dunya alladzina asau bima amilu amin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala alladzina asau bima amilu mga sila amuin ingkakahinang nila kiangi nila ingkakahinang nila diha babaw sin gumi na insila na ito makakawa sin tungbas dahil sa mangi wa yajzil ladzina ahsanu bil husna adapun tumbas ani sabsin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila nagmarayaw piarayaw nila in kakahinang nila diha dunya in kakahinang marayaw diha dunya ini amuin miya magad pa Quran sin Allah ta'ala iban pa sunnat sin Rasul alaihi salatu wasalam sambil ini nang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hapagdawa niya ini tiyaskiyahan niya in mga kasahabatan niya in tiyaskiyahan ini lianuan niya in pangatayan sing kasahabatan niya lianuan in pangaddatan sing kasahabatan niya hati niya piapaagad niya biya sing kahantang pangaddatan amuin dia kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin Rasul alaihi salatu wassalam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq in agi niya ini bunaltud in ako na para liutammima mangjukupi manampurnai liutammima makarimal akhlaq amuin sa lingkat-lingkat pangaddatan amit agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dina sabiat tu in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah sa in kuanun ta sa dito wa yuzakkihim ambuk ni mga hinang sin Rasul alaihi salatu wassalam puas din pagpaanib niya ini din kasyirikan iwan pangdaki niya amin tunggalon in Allah Ta'ala amin lanuan in pangatayan sing kasahabatan pangatayan ini din kasyirikan pangatayan din kakainang amuin uno-uno na atau akan pangatayan din mga pagigil uno na pangaddatan amuyat hindu sin Rasul alaihi salatu wassalam wa bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadun nasirran ila ibadatillahi wahdahu iwan tiagnan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdawa niya tapuk way niya na pia tampal aywa wa tarki ibadatil awsan wa da ila ibadatillahi al-qaribul ba'id pia sampayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpasampay niya tapuk sa minsan bihadto ini diawahan niya amoy masukan niya atin niya laulasya niya wal ba'id iban sin malayo rin kanya samura kon pagdawa niya sikreto pa al-ahrar wal abid sibu rin tao yaon banyaga iban sin bukon banyaga fa amana bi hina idhin na marat saya kanya hawaktu yaon
amuin ini manusia mawaya magparuntungan ha dunya ini. Wastamarra ala mukhalafatihi na nagkontinue masing-masing naman simulang kaniya amuin sa mga sila matukasinu di mawaya sing kasabunnalan. Fakana awwalu man badara ila tasdiq min ar-rijal al-ahrar na din hamanga amin panagna na marat saya para Rasul sallallahu alaihi wasallam din hakausugan amunain Abu Bakar As-Siddiq din sa mga bata-bata amunin Ali ibnu Abi Talib din hakababaihan amunin Khadijah bintu Khuwailid amunin asawa sin Rasul alaihi salatu wasallam iwan din hamanga ipon amunahi Zaid bin Haritha atau din mga ipatun amunain Zaid bin Haritha. Wa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam yadun nas fi Makkah ila Allah sirran amatin panagna strategi hinang niya nagdakwa siya tapok la yastadimu bi kuffari Makkah wenun pa siya mga kantang ini dimugtul wenya padugtul in mga sila kuffar ini halom sin Makkah wala siya mga nagpasampay to namin nagpasaplag amoy nagpatampal sin pagdakwa niya wala yatadakhalu fi alihatihim iban way pa siya namis saramin haparkala sin barhala nila. Way pa siya namisara barhala sin mga sila tao Makkah. Aywa. Fahadha Amr ibn Abasa As-Sulami yukhbiruna an Islami. On kisah to kan suisuin tanah in kisahi Amr ibn Abasa As-Sulami. Siaput niya to kan namaita siya inaginya kuntu ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dalala. In kiaunan ku in aku time sin kajahilan ajahiliyah inangan-angan ko inguni-guni ko inapangandal ko bunal ni mga manusia halong kalongan aywa wa annahum laysu wala shay'in inangan-angan niya in mga silayan ini wairun bukun nakasabunnalan bukun korek in pagibadat nila wa hum ya'buduna lawthan in kiaunan sin mga manusia Makkah magtag-ipon ha mga sila barhala. Fasamitu birajulin bi Makkah na nakadungog ako hambu kusog ha Makkah ini yukhbiru akhbaran manuisuy sibya mga suy-suy hati ni Rasul nagpasampay na hati ni Muhammad nagpasampay na faqadtu ala rahilati ubus limingkod ako doon ha amuin sasakatan ko faqadimtu alaihi nyadto ako simukan niya di matung ako matukan niya wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaghfiyan jur'u alaihi qaumuhu na in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini timatapok siya sarta tiya tabunan siya sing kauman niya hatinya in mga namarat sa inakan niya way nila tiya tampalin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiya tabunan nila fatalat taftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah sambil onin ako biya mga limunok na inatay ko miyaya tud siya biya imingat sing kasabunnalan sambil onin nakakadto ako nakasuka ko kaniya Makkah fakultu lahu inagi ko kaniya inagi niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam ma anta isiu kau inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ana nabiyun inaku nabi fakultu wa ma nabiyun uni pagyanun nabiyan qala arsalanillahu biara aku sin Allah subhanahu wa ta'ala fakultu pa bi ay shay'in arsalak haunu parkalamita niya ko piara unin maksud mita ko piara qala arsalani bisilatil arham piara ko sin Allah ta'ala manugpati sin pagkasilasa manugpati kasilasa mga lasya wa kasril authan iban baliun atau akan larakun in mga sila barhala wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai'un iban piara ko sin Allah ta'ala supaya tunggalun siya di siya limbangan haunununa qultu lahu faman ma'aka ala hada inagi sin ini Amr ibn Abasa inaisutain mga iban mo isutain minamarat saya kay mo qala hurrun wa abdun inamarat saya ka ako banyaga iban sin bukun banyaga aywa banyaga iban sin mahal dika qala ini wa ma'ahu yawma idhin iban waktu yaumnya na nagparat saya na Abu Bakar Siddiq nagparat saya na in Bilal mimman amana bihi din mga nagparat saya kaniya inagi niya fakultu inni muttabi'uk inagihi Amr ibn Salama bunal to din ako magat na okay mo parat saya na okay mo qala innaka la tastati'
Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tu din ikaw di mo pakagausan. Dzalika yaumaka hadza, di pa ko manjari amuin magpatampal sin pag-iman mo. Ala tara hali unuwi mo kakita yung kahalan ko. Iban kahalan sin manusia amuin birin sana doon na Makkah. Walakin irji, sumagawain hinangon mo, uwi na ko madto papamilya mo. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Na apabila kirungugan mo na, diumog mo na, ina ko timampal na, at inaina ko gimamgal na biya mga auda, amin mga dimayaw na biya mga inikahalan, mayroon na biya kantang paminsana, na kadtukaw ka ako. Aywa. Qala fadhabtu ila ahli. Inagi niya, nagbalik na ako matpapamilya ko. Wa qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nakapag-hijra na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaratong na siya pa Madina. Wa kuntu fi ahli, inkiaunan ko yan daman ako masih anak kasawa ko. Wajartu atakhabbar al-akhbar, ninhinang kulo niya yan, ini kumawa ako mga suy-suy. Artinya magpanuy-suy siya. Siya in magsuy-suy dito ha Makkah, hibayta ni sa matu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos, was'alun nasa hina kadimal Madinah. Ininangon niya, ini asumunin mga manusia, hawak tu nakaratong na Rasul sallallahu alaihi wasallam harap man tu Madinah. Hatta qadima alayya nafarun min ahli Yathrib min ahli al-Madinah, sambil aun na nakaratong mon ka ako mga manusia din ha Madinah. Faqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah. Uno hinang sinusugya amuin di matong mon kani pa Madinah, ay uno hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin Madinah. Inagisin mga sila an-nasu ilayhi sira'un, in mga manusia arap matukan niya nag-us-us na marat saya, nag-us-us miyagad kaniya naglain. Wakad arada kaumuhu qatlahu. Naiban bunal to mabayain kauman niya bunuun siya, hati niya yung tao Makkah. Falam yastati'u dhalik, na di kagausan sin tao Makkah bunuun siya. Faqadimtul Madinah, padakhaltu alayhi na giniya, ini murul da ako mattu pa Madinah, iban nakakadtura ko kaniya. Ya tu insya'id dito in maksud kisah ini ini panagnaan hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panawag-tawag niya, amunain panawag-tawag, tiapok nin panawag-tawag niya, hati niya way pa siya nagpatampal tuon. Aywa. Wa Abdullah bin Mas'ud yukhbiruna an islamihi. Ya Abdullah bin Mas'ud nagsuy-suy resap atungod sin pag-Islam niya. Inagi niya hawak tuin ako bata-bata pa, nagipat ako kambing kan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Di matungin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa qad farra minal musyrikin. Inkiaonan sin sila miagoy sila din mga sila musyrikin sin tao Makkah. Artinya ini time amuin naghijrain Rasul iban sin Abu Bakar As-Siddiq harap madto pa Madinah. Faqala ya gulam hal indaka min labanin tasqina. Inagi nila kan Abdullah bin Mas'ud, ya kaulon nya bata-bata uno aung kalon nya den ha mga gatas amuin hikapainom mo kamo. Inagi sin Abdullah bin Mas'ud, inni mu'taman walastu sakiyakuma. Bunato din ako ini kapangandulan, yang andul saja ini ka ako sin bosku. Walastu sakiyakuma, di aku makadihil kaniu, di ta kamu mapainom sin gatas. Faqala hal indaka min jadha'in lam yanzu alayha al-fahal. Unoon kau ini aun doon amuin kambing, amuin di siya magdirihil kuan, di siya magdirihil gatas, artinya di pa maggatas. Kultu na minagi Abdul Mas'ud aun fa ataituhuma biha, dil ko kanila in kambing amuin di maggagatas yaun. Kiaputan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyak daw nin kambing yan, wa masad dar'a wa da'a, ini kiaputan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam induro sin kambing, iban nangin dua siya. Fa'afalat daru, summa tahu Abu Bakar bisakharatin munka'iratin, dilan siya unit atahu Abu Bakrin, dilan sin Abu Bakar Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtawan, amin pagtawan singgatas. Fahtalaba lulunan, fahtalaba fiha fashariba. Ampa biyan kiawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kambing yon gatas, artinya in kambing di maggagatas. Kiaputan man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam induro niya sambil gimo aing gatas.
sambil lo niya fashariba iminumin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-uus niya minum Abu Bakar as-Siddiq. Pag-uus niya minum na Abdullah bin Mas'ud. Thumma qala lidiri' iklis. Ampan niya beta induro sin kambing ito niya iklis. Dati niya ayaw na gumawa ingatas doon hakuan mo. Sarang na yadto. Uwas fakalasa. Nahimundong na yung pagkuha sin gatas. Dinaduro sin kambing. Faataitu ba'da dhalik. Pagkuha sin yadto miyadto ako niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu alimni min hadhal qaul. Inagi sin Abdullah bin Mas'ud, hindui ako din ha kabtangan hangkan gimo inggatas ito hindui ako. Sin kabtangan bangun biya hinangon. Aywa. Inagi kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka gulamun muallamun. Bunatod ini kau yan ya Ibn Mas'ud. Ini bata-bata hihinduan, kahinduan, muallamun hihinduan. Aywa. Qala inagi Abdullah bin Mas'ud fa akhadtu min fihi 70 suratan la yunazi'uni fiha ahadun. Nakakawa ako lang niya, nakahapal ako. Dahil na Rasul sallallahu alaihi wasallam din tunda simud niya pila surah kapituan surah la yunazi'uni fiha ahadun. Wayruun na makaatu kako bang mga wayruun na amuin di na mapapas atau akan na memorize ni Abdullah bin Mas'ud in kapituan surah yadto bang mga mag-memorize na wayroon na makaato kanya, wayroon na makadiscuss kanya. Biyatin kiyawnan niya. Amo yato yung nagtanda in hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka gulamun muallamun. Ini ko yan bata-bata min kahinduan da. Artinya di matungdain time kahinduan da siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nakakawa siya kapituan surah. Na biyato in pagdawa pa ini pagdawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, panagdan sin pagdawa niya ini sikreto. Insabab beta niya ito hinang sawing kiyawnan sin mga sila tao Makkah, sin mga sila kufar, halom sin Makkah. Di sila, way nila tiyugutan, di sila mabaya. Amuin aunin na mga ambuk, amuin kuntarahunin Tuhan nila, pamungmungan bukon marayoin Tuhan nila, atau akan ini baktalunin Tuhan nila, atau akan iban, amin aun dumatong agama, biyak sin agama, amuin bukon pagkabiyaksaan sin sila, sa unin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtagna sa sin pagdawa niya iniway niya piya tampal biya tuin pagdawa sin Rasul alaihi salatu wasallam sa insyaallah taala masabut tara insyaallah taala in biya mga dakwa sumunod din hadto amin pagpatampal na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa amura kuman habihaun uno ini on pa pagtagon dakwa sirriya amo hindi ka magpatampal inagi sin Sheikh amok na mga murid di Sheikh Albani rahimahullahu taala. Inagi niya, biyaon wayroon na da'wa sirriya. Sabalon niya, makakaos na ko imian biyaon, la ilaha illallah. Makakaos na ko niya, imian biyaon, ini pagsambayang kau. Makakaos na kita biyaon, magsambayang. Makakaos na kita biyaon, magdawa. Wayroon na niya, da'wa sirriya, in biyaon bang kita magdawa. Pasampayan tin mano sa inyong syirik. Pasampayan tin mano sa inyong bid'ah. Sa amura ko man, namin bukon, amin aun hisabya mga kaptangan mo subay mo isa bukon na sadya magulak makawa day sa inmano si amin inyaon ini kaptangan hanunot kaptangan ini amin himinang kaudan amin bangkarunggan sintawin kaptangan mo biadi sila dugalan kaptangan mo minsan biita mo na kanilain hukuman nito aywa ano tinagin niya wayroon nilo niya time tayo ni dawatun sirriya buat malingkan in dawat abiyaun dawatun dhahriya na sawin manu siya lo niya bihaun bangko imyan la ilaha illallah kaya hatian sin sila yato atau akan bangko imyan la ilaha illallah di nila kaulangon bukun biya sinatay mahamak kaya to bangko imyan la ilaha illallah na ini delikado to malagko in kadelikaduhan mo hangkan tiagnan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam da'wa sirriya. Ayo, din mga pangadyan makawata rito ala du'at al-mukhlisina an yaqumu li hadid din. Li hadid din. Suway mga kita magdadawa, suway parayon tayo panindog ta pagdakwa. Aywa. Wa fa'ad du'an yadu'an nas ila ibadatillahi wa ila aqidati tauhid. Suway in panagnaan ipagdakwa sin manusia ini amuna in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala biara sin pagtagna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwa niya tiagnaan niya pagtauhid. Sa kamatawaran sin manusia biyaon magsasambahayang sa nagsisyirik. Magsasambahayang sa nagsisyirik. Magpupuasa sa nagsisyirik. Nagsasambayang nagpupuasa sa makusugin pagsihir niya.
makusukin pagkajimat niya. Hangkan subay tabay taon kaniya, hadi pa siya makapag-ibadat, na subay tutunggalunin Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan pagtunggal, supaya ini minsan siya huminang sin ibadat, di mabatalin ibadat niya yaon, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, subayin mga sila magdadawa, may nang sila upihan sin manusia pakarayawan, bukun upihan pakangian. Damikyan, subay nila ibaita pa mga manusia amin ilmu, amin magmumpaat pa mga sila manusia. Iban, subay inhambok nagdadawa miya magad siya ini sunnak sin Rasul alaihi salatu wassalam. Iban subay inhambok magdadawa amuin hinangon niya uno-uno na yung kyaptang niya atau akan bugbugan niya panghati niya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan amuin o nakawat na pangadjian haadlaw ini di matungay sa inwakto ta. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, ini murah-murahan kapag balikan tarakuman, ini kapangay ko kanyo ta akan murah-murahan di kamu sumuporta programa ini. Nakikita nyo Raysab, ini masih-masih siya di maragan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, iban murah-murahan na di kamu sumuhun kumita amuin ini kumawa pangadyan iban sumuporta insyaallah taala muratin kabisara ko kanyo na wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ito na yung pangadyan lang ta tungod sin kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin lang ta miabot na kita pa waktu sin aundeng ha mga mujizat dihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kita sing kita biasa kolo lawe nakasakop kita sing kahalan niya waktu to inamoy in kambing long ta bukon nini atin niya magkakatas sumagawa dahil kapalsawaban sin mujizat ng Allah subhanahu wa ta'ala giyata sing kambing dahil kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban doonhan makapangadji kita haamuin bata-bata long ta mag-ipat kambing in amanat diara niya rin doon atin niya di siya makapagbaya sin ini alta sin ini piyaghinangan niya amo hindi siya makaruhal bihay ni misang pabaya din baya niya tumawang suway siya makabaid dahil haamuin tagdapukan niya bihad to in biya mga pangadatan sin mga ini Arab na kaunad to sampay rin sa pabihayaon masipaon kabaakan dahil ha mga pangadatan bihad to na damikyan ingka to isa mga kamaasan na kaunad to kaya sakupan sin kita in mga kabuntol si manusia atin po nakaunayat to iwan in kamura si manusia atin po nakauna amo hindi sila laong ta biya mga makatanam bangaon makalabay ring ha tungod simbay nila imbokon matawag nila pahapiton hawihan matawag pa sa biya mga kabaakan talawag ta mga tao bang sabo biya mga nagkakaon sila ang pakaw nakalabay ring ha ini lokal nila amo hindi sila makatanam bang sila rin makatawag amin palamuron sin ini nikmat sin Allah Ta'ala kaya rihil kanila ito bihan damikyan in mga pangadatan nito o naon pa isa ba mga kaimbahan bihan makawaakan sing kita subagawa na inut-inut na biya paragbos lawa yung mga yadto sumagawa dahil ng mga parkala biya sin ini insyaallah murah-murahan amuin mabuhi in pangadatan dahil ha amuin agama diya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marikato taniyo amuin mabago in kahalan si manusia magbalik insyaallah amin makawa nila yung pangadatan sa rayaw-rayaw buko namin pangadatan magkaniya-kaniya na sa jabihan insyaallah ini bangman pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini amin nagbuhi sing kahalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha panagnaan pa siya in nagdakwa long tao panagnaan pa siya diak sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay amin nagpasampay na siya sinaka mga katampalan in panagnaan biha namin sipok-sipok long dati na timatapok na yung haamoy in paminsan na si mga Quraysh bihan nabiyan na siya narin niya kain na ito in jaman na to ini na atin niya hayang muhaddal kita magpasampay sinaka
amuin way makamakato kung kita may taataw na ini ni in kita magparat sa Allah subhanahu wa ta'ala haamoy in sartain kita magnegsaksi patuhan Rabbul Alamin. Murah-murahan insyaallah ini itukbal ko pakulo na to kalasahan in microphone amuin dimil kato sin pangadyan hawak din insyaallah amuin nagdil kato sin pangadyan habiyaon biya mga mangindo akato tanipal. Insyaallah taala di pa kayo makapangindoan na amuratin biya kamo na murah-murahan biya ini maktab kita niya pag-ibadat ng Allah taala serta na tumaptap yung mga bihini programa insyaallah subhanahu wa ta'ala na dili sa minin tumaptap pang biya mga ini lumamata continue amin umisponsor kanya sa bihini subera pagtawag-tawran serta ning karayon insyaallah ta'ala atau akan kalabihan niya atau akan maslahan niya advantage niya na malaggo insyaallah ta'ala na mangayap kami kanibang mga pulis ay kabugat atau akan maglawi-lawi na ayaw kang malungan sa layan doon na yung screen niya atau akan kiingatan nyo rin sa mga ising kontakon na piyan nyo sa dyan, beba kontakon nyo sa mga kapangandulan nyo hindi sa kong scam bihan insyaallah subhanahu wa ta'ala dito na sadya subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.